Dobila sam malo pre neko duhovno otkrovenje, želim da podelim sa vama, smatram da je jako bitno da braće i sestre to čuju. Ako se spremaš u duhovni rat, znači u duhovni rat, i ako gađaš visoko, demonska poglavarstva, na primjer na ovim područjima su demon religije, demon vračarstva, demoni legalizma, znači oni su vrlo jaki i vladaju ovim područjem vekovima. I ako ti izlaziš i napadaš te demone, nemoj misliti da oni neće uzvratiti. E sad, šta ja hoću da kažem? Moraš biti siguran da hodaš ispravno pred Gospodom. Svaki, najmanji tvoj propust, najmanji tvoj greh koji ti tako čušnaš pod tepih, ili misliš pa nije to, ili neki kompromis, nemoj misliti da će propustiti priliku. Nemoj misliti. Ti si posmatran, kao što imaš svog anđela čuvara, imaš i demona koji se zove onaj familiar spirit, imaš ove watchers, ove što te posmatraju, i neki sotonista je govorio kad se obratio, kad se nanovo rodio i kad je postao Hristovo dete, pričao je da kad se čovjek nanovo rodi dobio je još dva, znači još dva uz ovog, dobio je još dva minimalno koji ga konstantno posmatraju. I njihova služba jeste da ti nađu manu, da ti nađu slabu tačku i da se ti okliznaš. Znači, ako ti malo negdje u glavi bludničiš, eto ih uleteće. Ako ti malo si labilan sa emocijama, eto ih uleteće. Šta god voliš da ogovaraš, voliš da šta god da radiš, neće propustiti priliku. Kada čovjek uđe u službu, znači kada krene da služi Gospodu, ne kad se nanovo rodi, nego sljedeći stepen, kad kreneš da služiš u službi koji ti je Gospod od večnosti, znači ti si ko što imam svetle oči, imam svoju službu u Isusu Hristu. Ja ne mogu imati neku drugu službu, mogu da uđem ja u nju i propašću, ali službu koja mi je data od samog Boga, Oca, Gospodara, kad ja uđem i krenem da služim Gospodu u toj službi, dobijem još 5 demona koji će me pratiti. Tako da, ljudi moji, pokajte se, donesite sve kod Gospoda. Mi ljudi imamo problem sa egom, kao ma nisam ja, ma nije to ništa, jeste, to je sve. Znači, nemoj da te skrdelja, nemoj da te sljedeće godine, odnosno ova godina, mi smo već ušli u tu sezonu, to je duhovna sezona razotkrivanja. Više nema i sud Božji kreće sud Božji kreće prvo od Božje kuće. I masovno, ja sam to već govorila, masovno ćete vi vidjeti ne skidanje maske, šupanje i kidanje maski ljudi koji su u crkvi ili koji govore da su u crkvi. Vidjet ćete propovednike koji padaju zbog novca, zbog krađe, zbog kurovanja. Svašta ćete vidjeti. Zato, ako stojite u nekom grehu, znači šta god da je u pitanju, dođi Bogu u pokajanju, prestani to raditi. Jer sljedeći trenutak je javno iznošenje. Znači, to će Bog da uradi. Tako da, sve vas blagosiljam, pokajte se. Možemo se zajedno pokajati. Nemojte misliti da ja hodam bez greha. I tekako imam greha na sebi, i tekako treba greh da donosim svaki dan Gospodu, da me očisti u jagnjetovoj krvi.